Assalamualaikum mekendештер, биз Мадина шаарындагы той базарында, мал базарында жүрүп атабыз. Бул Меккедеги мал базарга караганда бир кыйла чоң экен. Оны светофорду көрүп атасыздарбы? Ошол светофордон баштап мына ушунча узун эки тарап, эки бет. Ушул баары полный мал базар экен. Bir ele bet emez, bu bir betinde kança katar. Şunday kletkалар, мына караңыздар. Biz azыр ошо Мадина базардын койлордун баасы менен сиздерге таанышып беребиз. Assalamu alaikum. عليكم السلام. كيف حالك؟ يا هلا حياك. طيب. تفضل. Okey. Koyların bazı sıra, no bazı sıra çaknadır. كم؟ هذا 1400. Nereye? كم؟ 1400 demek 1400 demek 4000. Vallahi ekber. Niye anday? 4000 riyal mı? Biz Mekke'den 600-700 kilo aldık. Aldık mı? Bu özgöçü eкен да. Ha bu parodistlerken de asıl tukumlar. Bizge soya oturganlarını görgörsünçü. Sıraç 600-700'den var mı deyip 800'den. في عندك موجود 700 600 تقريبا هكذا. هذا والله ما هو موجود. 600 Ne var kança eken o çoğun çıkarlar. هذا سن هذاك سن كبير. هذا سن صغير هذا جدع. Ne de otan? هذا جدع هذا سن صغير. Ne deyip? شنو نقمه هذا شو يعني؟ هذا سواكني وهذاك حري. انت بكم اخر شيء عندك؟ اقل شيء بكم عندك؟ اقل شيء هذا. مو من هذا مثلا هذا الابيض الصغار مو لازم كبر مره. كم؟ نعم كم؟ بكم؟ Taksiz bizge yardım ver otan. 1700 هذا. هذاك عاد اغلى من هذا. ايه. الله budan وهذا لا قدام. Oğudan qımmat bu kadar. هذا Bizge asıl tukum gerek yok. Başka korayla da. Ha tamam tamam. Soygon biz hazır koy izlep otabız. Hadi kullu gari. تعال تعال. Başka sanayine geldik hazır. تعال حبيبنا. كم عندك اخي؟ السلام عليكم ورحمه الله. كم عندك يعني؟ اخر حياك 50. 1050. ايوه. Ne deyip? Subhanallah. İyi akıllı 5 Allahu ekber. Niye bu ماذا bekar? غالي اخي؟ ليش؟ Soygongo yok gelme. Soygongo sıraç. Bizge asıl tukum gerek yok. Düşündür soygongo. 700'ü. Mına tuğanların o trassanın 2 öti teң. Mal bazar eken karаңыздар. Özüstür görgөндөй. Katar saraylarda mal bağıp koyları satışat eken. Kımmat eken. Bizim akça menen 90 000'den болып кеткен parodistler. Bizim araşanlara бар қарағанда bir kıyla жақсы. Eti dağı. Ne eken? Soygongo dörlüğüne жоқ kada. Yetkiler var eken. Semiz. Yetkileri var eken. Tekeler eken var. Kança deyip bunu? Bizim son menen 18.800. Kımmat eken. Kımmat eken. Dolar kança eken o kozlar? كم؟ انا غالي نعم كم؟ كم بطيت قنشة؟ حق ال 700 100 ريال دي 1 milyon. Soygongo jarayır mı? 8 8 نص عدد 850 يقول. تيجي مين عارف طبعا 800'e 800 يعني لماذا طيب شوف 800 اسمع جرم ريال 850. 800 اذا ومن 800 يشيل واحد من هذا 800. Soygongo jarayır mı ne olur? Temizli, et tübü. في كيف هذا كويس هذا؟ في لحم كيف يعني؟ هذا كويس. 100 هذا كويس. كم كيلو تقريبا؟ حتى كيلو Soygongo jarayır dedi şular. 850 riyal. 650 var mı? 650 verir. Bu en ayağı 800 dedi de. En akıllı 800 geldi. Kettik ama yengini göreyim. Tay Tay satlat gelmiyor. ya. Tatlı. Tay çeken tay.
Başkata ekan. Maşallah, maşallah. Qancha deydi ya? Ne deydi? 3500 riyal deydi. 3500 riyal. Son meni sırası koyup salayım he? Ta 3500 lira ekan. Ya. 40, 60, 70, 75, 80 ekan. Niye kımbatdachi buncha? لماذا غالي؟ هذا غالي سبحان الله. 3 Kulüp mü dedi? 3500 صح؟ هذا غالي والله. لا لا لا. أنا فكرته ممكن 1000 تقريبا 1000 فلوس ممكن. Hey. No, semiz qo'chqorlar bu shishaklar ekan, surachi. إن شاء الله إن شاء الله هذا سؤال. Ne deydi ya? No, nemechi? كم عندك يعني؟ غنم؟ غنم 1300 1300 1000 1300 1300 değil. Hey, avliler var mı hiç? أرخص 600 أرخص جد. أرخص إن شاء الله. Yakta da çok iyi. عندك موجود أرخص؟ Mekke'den 600 kaldırıp 600. Hey, öyle çok temiz. Al. Yakta tüylür var ekan. Hop, bismillah. Ya. Ne ayıp koydu içlerinde çok tüylür var ekan. O son tüylür ekan ha. Ya. Son tüylür ekan diyor. Son bir kadar. Çok etli ekan ya. Sıra kaç bağlar? Hey, kim? كم جمل؟ Cemal, kim? جمالي شلون؟ هذا نعم. كم سعر يعني؟ أيوة. هذا لا، هذا ياخذ واحد يذبح لحم، يبيع لحم. هذا يروح مسمنخ يذبح يبيع لحم. لا زرك كيف وبرد كم تيقن ترش كيف مش Bas في bilmiyorum. في هناك حوش زي كذا. Eng arzon qancha, eng qimmat qanchada qo'yib turlik. bular bitta tam. Ekan bu. Hatang qo'ylarni nima chiqarib qo'ydi da. Qancha ekan? Choloqtoru nimalari, короче, shunday turlar. Ya, ushbu qancha? Qancha tish bo'lgan? Bilasizmi tishlarni? Al shu. Kam. Shu. Na, shuftu ana, hadi جيد. 750 750 أيوة. 750 deydi. Achka. Soy solatgan, Ha, eti bor arini ekan. aslan. Bo'lchilar ekan, ha. Eti bor ekan. Ha, eti bor ekan. Yashal ekan bu. Ha, jasad ekan, ha. 750. Arin. Qancha qo'yatgan? Nima 4 tishda bo'lib qoldi-da. Anasini yaxshi tushunmayapman. Yo, taylaq qancha ekan, taylaq? Voy, inshaalloh. Sen o taylaq nimasini aytib qo'yding? Jetti men 650 deyotamda. 600 qanday? Ha? 600 ga normal ha? Qal yani 600. 600 Ayva. في تعال. Bu taylaq nimasini so'ra qo'ychi. هذا عبد الله أخي هذا كم؟ تمام هذا كم؟ هذا 5000 4 4 من نمرة 4 من دولار 5 من دولار. Yo, niye qimmat? Qimmat o'tganda ya o'tala. Cho'ng nimalarni bekkadan shunday ko'rdim. O'tala ekan-da. Bu qancha bu? Kam? Ha? Kam? هذا 650 Nima Oo, bunu bir ay baylash kerak ekan bari. خلاص تعال هناك Boboy ta, gevtezlar aytib turib. No'g'lar qancha ekan no'g'lar? Anvar olib bo'la qo'ysin. هذا كويس. Boboy. خلي هذا جيل No'g qancha no'g? هذا بيو هذا بيو هذا خلي Qanchadan ketdi shular? Qanchadan ketdi? كم يعني هذا نعم هذا 750 بيو
7 هذا نفسه أبو محمد. هذا نفسه هذا. Ulan demek ki boşa nerede? Jet ve tatlı bitti var. 750 döner onlara. Aa. Bu araya boğaz emes mi? Ya boz emesken. Bir tart. Yok böyle. Tamam buraya. Şey böyle. Öte semiz emes mi? Orta öteken de. Ha. Tamam, tamam. Olsa. خلي اول شيء Daha bir ömür buradayım dedi. يعني بيرمي كده. Soyup bergen kakta olsa diyor süreç. Boynu. Kaçalar soyup beretken. Biraz Cana gördük ki hoşuna koyes. yetti ayağı semiz emes biroq. Ortaga jakın eti var ekan da. Orta ocakın ha. Bolary tötte semizleri jeyap. Akhir اثنين حبه لا ثلاثه حبه. تقريبا ممكن هذا نفكر ان شاء الله. ان شاء الله. Kançada pul. تمام. يعني هذا 7 نص صح؟ 7 نص. طبعا. 750 دولار. يعني وين يعني وين؟ هناك. هناك كم هناك؟ نعم. 29 29 29 29 نما ديت 29 ديت. تقريبا 30. 30 هذا كله كامل يعني خلاص. ايوه كله كامل. Ошо деме 30 реалга союп берет экен да. Soyup etleri Ертери бар пакетке даярдап берет экен. 30 реалга. Tamam. Değil. هذا لازم تبقى. Bundan da kişide ettir öktörü bir minge çengel etken de. الآن احنا نفكر ان شاء الله. تمام. ممكن اليوم ان شاء الله كده. ممكن اليوم سأخبرك ان شاء الله. Bak geçeceğim. Malumat veri almak için. ان شاء الله.